Michel Djotodi wahoze arwanya ubutegetsi bwa Centrafrique akaba yaranabaye perezida w'icyo gihugu yasubiye ibanga nyuma y'imyaka 6 hasezeye ku butegetsi anarahiriye gushyigikira amahoro icyo gihugu. Muri raporo iheruka ku kanama gashinzwe umutekano, umuyobozi w'ibiro bya ONU mu burengerazuba bwa Afurika no mu karere ka Sahel Mohamed Ibn Shabas yavuze ko akarere karushijeho guhungabanywa n'ibitero by'iterabwoba bikabwa ku basivili kandi bikibasira abasirikare. Isabel dos Santos umuherwe akaba n'umukobwa wa dos Santos wahoze ari perezida wa Angola aramaganira habona icyemezo cy'urukiko cyo gufatira imitungo ye. Avuga ko guverinoma irimo gushaka kugabanya ububasha bwa se bwo kuvuga rikijyana no kurangaza rubanda kubera ko yananiwe gukemura ibibazo by'ubukungu. Inteko ishinga amategeko ya Tunisia yatangiye imirimo mbere y'itora rishobora gukorwa ku cyizere guverinoma ifitiwe ryasabwe mu mezi 3 ashize na minisitiri w'intebe washyizweho Habib Djemli. Naho muri Nigeria Oluwatoyin Onigbanjo ayoboye sosiyete yitwa August Secret yatangije mu mwaka wa 2016 itegurira abana amafunguro ikoresheje ibiribwa byera mu gihugu.